و خوب ده که خدا نگوتنا حق الا تريد ان تدخل الجنه ما تنبت بشا بحشته ريقا بحشته وضحها يهاتكم كنن الكلمه جبتني دا وهي او كلمه جي الاطاعه قداري اطاعه لمن قداري كيبكي يا كيبكي قداري رسول خدا صلى الله عليه وسلم وخبيجي بقدر فيما ومتابعة ابن يبكي بلا مخالفة تبت نزيكترين مذوبتا آن ديرترين مروبتا بخاري رواية شابه هريرة رازمونا خدري بت وبيغمبري خدا أمر كالوجود صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كل كذا أمة من اشتى بحشت إلا أو كسش أمة من بحشت نفل قالوا يا رسول الله ومن يأبى يا بيغمبري خدا كيف من بحشت نفل قال پیغمبر خود جواب داد گفتی بله من اطاعنی دخل الجنه او گدار یا مبکد اشتبه حشتی و من عصانی فقط ابا او کسی به ابن یا مبکد ایمانت منینت قلدی فرقا منینت ها افایا بهش مبحشت نبید چند به عقل کمازنه و بحشت بتعرض کردن بو ایکی داری نعمت ابدی و برید از داخل نبیم نبید نبید کانیکا خیری دا و بیس المصینی دا کی دی خسارت بود کی دی سری خود چمینید کی دی روراش بزبلیتا همه بلا تنبید اسلام من الكسنين خدي من الكسنين پیغمبر خدي من الكسنين وما عليك الا البلاغ هكذا رب العالمين قلت پیغمبر لعلك باخع نفسك الا يؤمن بهذا الحديث اسفا نزيك در بنجي که حفظ خودی بالی و خندقینی که خلقت ایمان ابتنین خواهد نکه حق مر سرتبست و رسال رب العالمين جيني عالمه فمن شاء فليؤمن يبيا بلا ایمان بید و من شاء فليكفر يبيا بلا كفر ممنت باید کی منت مله هر خلی سری بومگه هر سرشوری و سر چماندن و اوریراشی بومگه بس ام مخلوق رب العالمين رب العالمين چی گرین رب العالمين فيت ام قداري و پیغمبر خودی بکین و دی فرق رب العالمين بچین دا خودت عالم بده بحشتی جای حدیث به ای مسلمان سر پیدا بونا سعادت ابدی بو نفسا خو رقا درست هذا دو درجه بحشت ابدی الفرق بخب جرى سؤالي بكاش وان كاتت خدا بواري بهبت سؤالي بكاش كاتت بنياسي ملتزم بسنة او پیغمبر خدا خب دیده باش بدعا نکلی کسی که اما مقدان سر خو دید که هنده کود سوال پوشید که نه شار بید دلک اشوان میدعا اوان کارت میدر کدین یت مخالف و سنت و پیغمبر خوده و شیل بوید ناف مجتمعی دا و دلک جیل سر مزم بوین و پیر بوین شنسانا سبب اسستیات یا هندکا افید کو تادنن یاسین علمی و انسان بر خداوان جافلی کرنه و وان تقصیری کری حتی اف بدعا ابو کبویدین و هم نشین خلق خوشه بکین لازم آیت الفصالش کش عالمه تثقه و باری همت علمیوی مرو بکی راست بد اهل ثقه و باری بد نمرو بکی بدعا چی بد و خراف چی بد و محدث مشعبات بد خاشا